Innon kehittävä. Rohkeus. Energinen. Kreativitet. Tiimityöskentely. Innovaatio. Fabulous. Ruokaisa. Intensiivinen. Täällä on hyvä fiilis. Contact. Samarbete. Hyvä safka. Aivomyrsky. Möjligheter. Yrittäjyys. Verkostoituminen. Spontaneo. Innostava. Hello. We are Team Xbox 13 with Angry Birds, and I'm Alex, and my name is Ada. And today we are presenting you the new game from Rovio, Angry Birds Kinect. Imagine this scene. Please. You're moving along the street, and on the left-hand side, you see this big window with a familiar scene with green hills and a tower made of wood. You keep on walking and hear a familiar sound. Go like one, and you go on. Then you go back to see what happened actually. And once again, you move past the window and hear it. And then go. And smash! The power is gone. When you see it, you realize this is how you play Kinect with Angry Birds. With your hand, you can grab the bird and let it go. And there it goes and smashes the tower. So for this summer, we're presenting the new Angry Birds for Kinect on your own living room, where you can take this game, download it, and play it where you live. Thank you. Innon jees. Inno is an inspiring learning experience for all parties involved, means students, coaches and businesses. Kreativt, intresseväckande och nytänk. No fear, just do it. The role of the coach is to try to create an inspiring learning environment that feels safe enough for students to also break boundaries and step outside their comfort zone and test different solutions together. Utmana och pusha. Ohjaajan pitää luoda turvallinen tilanne ja vähän haastaa rikkomaan niitä rajoja ja
tekemään asioita, jotka vaatii pitempää pohdintaa. Om 5 år är vi ett etablerat koncept där alla vet lite vad det handlar om och alla kommer hit med glimten i ögat och är redo att jobba. Inno in 5 years, I hope Inno will be a concept that businesses are proud to bring challenges to, challenges that also will have an impact and effect on our region and the development of our businesses. No mä toivon, että Inno on hyvin vahvasti mukana Turun ja Varsinais-Suomen alueen innovaatiotoiminnassa siten, että yritykset olisi pitempiä aikoja Innon kanssa yhteistyössä. Ja ehdottomasti näen Innon sellaisena, että siinä on kaikki Turun korkeakoulut ja kaikki opiskelijat ja yrityselämä hyvin vahvasti niin kuin yhdessä toimimassa menestyvän Varsinais-Suomen eteen. Innon avulla saat yrityksellesi lisää tunnettuutta. Näkee ketkä pärjää. Ne jotka laittaa tikun ristiin. Innovate or die.